سلاف و دمو و بخیر بگذارین عزیز. برنامه جواب و سیاست یا رادیوی اریاتزه جبجاری مسکوی اس بیلاستورکی بخیرات نوه دکم. چاوا ما پیش دوا آگادار کربو زانیار کارمندن جواکی نویسکار روزنامه‌گر هنرمند و سیاست زنین کردی ناسکری و ببن میوانی برنامه جواب و سیاست ین کوک 35 دقیقه و برسی و پرسیدمه بدن درباره رفش سیاسی و جواکی شحمو پرچین کردستانی و جیانی ام پی وی نه که برنامه ما و بالا و بکشینه گوری دلیوا به و برسی و گلک پرسین و بده. مجرا برنامه ما ایروی درباره بویارین هری داوی ین عراقی درو جان زیدتر هفتی جتمه بربونگی اپراسیون رزگار کردن موصلی بجدربون هزین پیشمرگه ارتش عراقی او به پشتوانی ازمانی یا هزین هف پیمان الگور پلان اپراسیونی لهر دو انیا خازر او گیاری دست بکر جاوی جیانی لوی اپراسیونیه دست بک اپراسیون موصلی دا حتی نه هزین پیشمرگه دست دانین سر گل گندان کویدی 2 ساله دبن کنترل دایش دابون برنامه جواک و سیاست جبو زیدتر زلال کرنا و پرسی و مجارین دن ین روزانه میوانداری بریس کامران هاجو اندامی پولیت بیرو پارتی دموکراتیک یا سوریه و برپرسی اوفیسا پیوندین درو یا انجمن نشتیمانی کردیل سوری هروا برپرسی رخصتنا پدکی سوری اروپایی کرد. گدارین هجا بدیکو ام دست پیوینی بکن ازیب کرتایی ناسیو بدم جیننیگاریا بریس کامران هاجو. کامیران ها جول سال 1950 کردستان سوریه جدایی بوده. سال 1983 زانینگه سوری یا بش و اندازیاری مکانیک تمام کرد. سال 1997 جبرکاری سیاسی مهاجری سویدی بود. و سال 2011 حتی 2013 اندامی کمیته تکلین درو یا انجمن نشتیمانی یا کرد یا سوریه. سال 2016 برپرسیاری اوفیس پیوندین درو یا انجمن نشتیمانی کردیل سوریه و هروا برپرسیاری رخصتنا پارتی دموکرات کردستانی سوریه اروپایی. بریس کامیران هاجو ویدمید گلمال بتخو لسوید دجی. بدورین هجا بریس کامیران ها جورا استودیو رادیو ریتزه بجاری هفلیری یا هریم کردستانی ام برادیو تلفونی هاتن گریدان. بریس کامیران هجو اسم خیرات نوید کمل برنامه جواک و سیاست یا رادیو ریتزه و گلکس پاس بکو و درفت دید جبو هف پیوی نامه ایروین. عزیز پاسی آواد کم گلکس پاس. بریس کامیران اپراسیون رزگار کنه مسئولی هفته جتمه بجدریا هیز و پیشمرگه و ارتش عراقی و پشتوانی هف پیمانی ناو دولتی دست بکر و پرانی ناو چین که آتو بود دیار کرن جاتنه رزگار کرن. و بگوری گوتنا سیرو که هریم کردستانی فرمانداری هیزین چکداری هریم کردستانی مسعود بارزانی پشتی افگیشت عنی خازر کنفرانس که روزنامه‌وانی دوی راگیان که هفته جتمه روژه که دیروکی و خالا گارتنا شهر الدجدایشیه. بارزانی دا کفشک و افقوناق یکمش اپراسیونی و بگمام صرف کفتن بداوی ببه. اپراسیون کنترل مسئولیتی چه وقته؟ بله مسئول اساس نمروکه مجنوب کجوات و وکو پیکاتین دموسل دا اما بیجا عراق که بچوکا. جه کرد جه عرب جه ایزیدیا جه شبک جه خریستیانا جه همو پیکاتین عراق داد کاری بدل مسئول بدهیم. رزگارگرنا موصل جدفت داعش بگمان شکستنا کمکن داعش را بینه او هزار ترور ایدی دست بکلی موصل و پیدا برو تنبونه او خاله هری گرنگا خاله دی موصل رزگارگرنا موصل دباوی امدا هر وی بده لیوی ممکنه درهی بکی ممکنه زراره که دلگی مفهوم بگینه سویل آوا خاله گرنگ یا پاش رزگار کرنه وکون دزانن هاد هرمی دا انبخوازن مخوازن شرکی مذهبی هیا به تایبت لسوریا و عراق به نابدر سنه و شیعه دا اگر ام شرعی های مذهبی نبانا من نبیتوانا گو خورتک جه امریکا و یکی جه قفقاسیا و یکی جه اوروپا بین تولی رفع داعش بدن. بمك داعش خصوصية خبط يعني مري سنة دهري ميدا
مخابن نونرێکی gelek خراپ و gelek yani ڕووکی gelekî پڕێژ سنەرە ئەگەر ولۆکردبێ سەرێ هێنابێژی خەڵک خاپاندبێ یا gelên paş rizgarkirina Mosulê dabînkirina mafê her pêkhayeteyekî vî welatî nabê mafê pêkhateyekî li ser hesabê pêkhateyekî dî bibe ev alîka yani bi ma'na zora Daeş heger çû wê çêjî geleke dişûna wê de nûnerekî sinnî معقول دعاية سياسي دا پیدا ببه و او جي بكهنا ما فيها جيالي ديوا طرفي جيهنا بالنسبة تشرجي ممكنة تشتي داعش هري شر نبي پیدا ببه پشتی اپراسیون رزگارکردن موسولی که افقاس هزین لشکری تیدا بونا نافکار هزین ارتش عراقی پیشمرگه هزین ترکیه این باشقی هزین هفپیمان تچاوه دفکری پشتی اپراسیون موسولی پیش روز حریم کردستان عراقی و روجوای کردستان بنیرین و تبی چاوه بگ طرس وكم قلتي هيا جو شر بطي رزقاركرنا موسلي دا شر نبي پیدا ببه مثلا شر جنالبرا قريمة كردستاني وحكومتها هري مركزية برنامج كده أبيك احتمالا ممكن الشر جنالبرا كردي وحشدة شعبي كده ممكن جنالبرا كردي وحشدة شعبي حكومة بهذا ممكن الشر جنالبرا كردي سنة كذا كسنة فخور بيهم الحمو من ممكنة بس ويبه أو دنيني اللي صارت لحفكرنا سياسي اگر بری شر لامکرنا که سیاسی چنه بوده جاگو از زمان حتی درجه که هنگت چه بیا نبتمامتی اگر تمامتی لوحاتنی سیاسی نبن اب فرصوا الله شرعها معها باندور اوینا لکردستان بگشتی بگومان هیا موسل آلیتی وی سیمبولیک هیا اگر چاوه ترکال لمگنه اگر چاوه شیعه لمگنه وکو وجا کوریدور کش خورد چرکن بآیه حتی بگه سوریا علوی وحزب الله او لا حمو بدهنا الحمو ديتنو استراتيجيه فولاطنا ده درجه فولاطنا ده دمينه اللي بدري كرد شاوا كاردن بالانس كده دنالبرا ما في خوا گوش دست ندل و اب شرع مذهبي گوتي كرن ام نبنا اردو وینا زي انزانه امجي برجواندي خودوي شرعي گراندا شاوا بپاريزن و بي گو ام شاوي خبرنا پشتكي زيدي ما في خوا و تل كردا تجاره جوله كده وبيجوا عم بكمنا دستي هي خيان دستي رخيدي دا او بالانس بالنسبه لكردا جلق جرنجا موصل تيكشو باشي يمن لا باشي تخمينا باراليل جرا وشري رقا يجي دستي بكي الرقا وموصل بهورد ذلك المجدني اجبركو برزگیری که هون چوا هیشکا وگود پر مزنه و پر گرانه یعنی همو هرکس برجیواندی وان هی الموصولی دا و پشتی آزاد کردن موصولی تو چوا دفکری کرد چه دخوازن بریز کامیران آزاد كلمة موصلة يا جرين بالنسبة لكردا وانتلقت زان مادة صدوشل هناك حريم هابون نيجي صدوشل عربي كردا بله هيجي بدستي حكومة مركزية دمو أو ذي عربي دي أو ذي وغير حريم كردستاني نجه تبع عليه وكرد وناج دست خبرن وكرداجي حتى درجة كي أو مساج عندها دبيجن دغرا قوم دهاني دا يجو بري حريم كردانا أو من الدستي كردانا أو بالنسبة كرداج جلكي جرينجا وكيلي وكم قلتي سيتك هاتي سركل بدري أنا بعرف دا كرد شيعة سنة هل هالسيجي دبي برنجكي متوازن برنجكي عاشتيانا برنجكي عادلانا هر کسی کی دیگه نافقه الله وکا کردال کری حتی نا و هیزا پیش مردا گو پیش ودیچه حتی جه هکی جوار هاتی بس نشان کرن دویده او جی بدلی وایا جه زدتر داوری هم دا پیش مرگجی ناچه به موصل وکو باجار مافی کردال نوا باجر دجی هیا یکش پیک هاتی سرکن ہے نوا باجر دجی و او جی به گمان و ندروی کنترل پیشمرگا و چسباندنا مافی واده بریز کامیران بری دسپیک اپراسیون رزگار کردن موصلی دنابرا عراق و حریم کردستان ایری کفتنه که سیاسی هبریه گلو اون چاوا پید زانن تشتيكو بريز سلوكي حريم قلت ما هو داري كفتنه كي بكن ام نجانا بتمامتي انجامتي لي كوميتيك هيا جبوي لبيتشونا هل جرفتك وهل نقاشية دركة بيشاما يعني بمعنى ريكفتن وقو ريكفتن تمامتي بلكي نبوبي لهفكرنك تجشتي هيا لسبب هناك خالنا جوا خالق وكرد لسبب جلكي سورن جلكي بإصرار مثل الدجن او هرينا انشل صبي يقول دستي كردا سلام انا الهديه مركزي دو چاره سر بده چاره سر لكن لو بخينا شهيد بخينا پیشمرگا استانبول وقتنا ممكنه يدي كرد جوا هريما بالكلام
بله. مثلا جلکی زلاله جلکی گرنگجی بنسبت پیشروجا هریما کردستان پیشروجا علاقه حموی بریز کامیران ترکیه سربەرداربوونە d'operasyona girtina Mosulê da dîsa berdewam e û hemen demê da ji pêwendiyên Iraq û Tirkiyê ji ber kombûna hêzên Tirk li navçeya Başikê Bakurê Mosulê her ku diçe alostir dibin. Bawerî şerezayên siyasî Tirkiye ne tenê dixwaze bawayeke berfireh beşdarî operasyonê bibelê armanca vê ye roleke siyasî ya demdirêj û êgin bilîze li navçeyê. Li gorî we di şerê Mosulê Tirkiye roleke çawa dixwaze werbigire. بری هر تشتی جلک نورمالا دولت همو دولت هره حتی نابنتوی لبرجواندی خوب کرد یعنی هر کسی که بر پای برجواندی خوشه ترکیه یک جبرسه ونا دستهلاتیا شیعه هده هزونا شیعه هره بدا متسری زی هرتجینه ده گود شرکی مذهبی یکو عمری 1400 سال مخابن جارکی سری خود هلده وینا دا ترکیه به گمان روی خودی رول نهیده به چاوا ایران بخوازی رول خود لحرین خورتر بگی بله. ترکیه جی بخوازی رول خود لحرین بهیلی و خورت بگی و ابسل کوی ابسل نا کوی او مثلا نبتنی گریدای وینا دولتی هریه گلکی گریدای وینا دولتی نامنتویه دولتی نوکا امریکا بتایبت عراقلا و دستوریا دا دولتی نوکا امریکا و روسیا وججبر وینا مثلا گو ترکیه حتی نه زنی یک تشتنی دکست یک جی پاشنه وکشا لشکری خدا نخت نهی بله. یادی دوا ناتو ریدا ایده گو علی بالافرا بشداری وی شری بده و به گمان اواوی ده گو کاری به بجایی جی اشتکی بکی و کمی گوتی دا کاری به بالانس که بنابرا هبونا خو هبونا ایرانی دوی حرینه ده چک Daxuyanên wê dawî Erdogan nîşan didin ku Enqere dixwaze rola Erebên Sunî yên deverê wek çekdarên Nûcefî rizgarkirina Mosulê de hebe vê hev yek tu çawa difikirî rola Tirkiyeyê ya rast ez operasyona Mosulê da di hebe û wê çawa be Birêz Kameran. حتی امریکا ده و نهیلی هزین بیانی درباسی موسیقی بودن به گمان اگر آریکار من با آوائه کی شرع داعش دا تکبرنا داعش دا و اوره جواره هده به درباس بون هزی بیانی گو کتنا باجار وکا موسیقی او پیکاتی تبلیه و الله پیدا هده لور کنفلیکت خرابتر ده نه حسانی تر ده جبل ویجی حتی امریکا ده بله. رولک دی هر کسی رولک کنترل کری بدن کنترل امریکا دا بله. از باورنا که رولک زیده بدیوها لی ترکیه جی و قبول نکی حتی جده بله. اگر حشد شعبی و اونا بگرانی بکرن شرع موسیقی از قد باورنا کن دو ترکیه و حوالدن دی ترکیه جسنا و یکی قبول بکن هنگی و کنفلیکت گلک خرابتر به گلک زحمتتر به Birêz Kameran Musil pêgehîna dawîn ya Daişê ye ya nav axa Iraqê û Musil paytexta terorîstên Daişê tê dihesibandin û vindakirina Musilê vindakirina hemû projeyên Daişê yên Iraqê ye û levma dibe ev şer çiqade çevê haqaz giran be û haqaz dirêj be yanî dema ku Daîş Iraqê derkeve wê berê xwe bide kîjan welatî û çavdêrê siyasî divê wê berê xwe bide zêdeyî li Sûriyê lê ser axa Rojavayê re wê derbas be او رافتا جبرویجی ناتو بریاردان نزیک شرع رقا جی دست پیدا که پارالیل شرع سلیرا پلان او بو موسیق صافی ببه پاش رقا نها نا یعنی لبر ریبرتنا لبر داعش فضفاندنا داعشا نا داعش دتش هنا مثلا داعش یک جید باهویام ده داعش دست دنیای حموی ده یعنی هر کسی فیده بآوازی جدید یادی دوا داعش حول رابع فکر داعش مشکله چلو شرعی فکری رأی کرد ياسسيا داعش الآلية العسكرية بشكي ما معناه داعش في بيد جاري شحول رابي احتمال داعش جروبي بتشوك يان بنا ولا طادا دوام بكي حتى فترة يانجي حتى دلي سوريا والعراقي برو أوروبا واجي احتمال الودري تشنا بكي داعش نهاد شكاندنا وي بموسمه دا بيغومان بهتر سوريا يالغو بر هاجر ناتو لسوريا جيبي شريدات كي هندي داعش مجبورة بجهة خود شربكي حتى زلامي تالي جبل الريجي رنامني وأصبح منها ناتو أو ديار اسبانيا وري لبر داعش ودرباسونا سوريا بدي Piştî pêvçûnên heft rojên borî yên hêzên pêşmerge çarçova operasyona kontrolkirina Mosulê da hêzên pêşmerge li Başikê gîştine dawîn sînorê axa Başûrê Kurdistanê û piştî ku li navçeya Başikê çend gund destê Daişê derxistin hêzên pêşmerge dest kulandina xendaqan kirine
و داوی سینوری باشور کردستان وی نوچه دیار کرن یعنی هیزن پیشمرگل و دریوی راوستن یعنی نیچیروان بارزانی دنا پیر کنگی بحث سرکفتن هیزن پیشمرگه اپراسیون موصول دا کربو و دا زانین جی پیشمرگه هاتنه دیار کرن حتی نه وان اف آرمانج با یک سرکفتی بدست خسته یعنی اف نشان وی یکی که حریم کردستانی سینوری خو ایدی دیار کرن و ایدیش وی حریم دی درنا کهون و راست بیجم اف تاکتیک هون گلک بخواشات بریس کبیران او حریم و جهه خلاف و بعض کردستانی و حکومت مرکزی چل صدی جعرده کردستانی بو چاره سرندو او بن ماده صدو چل گره که 2007 صافی بو بانا ان 2016 بانا نه ایرو بوی شری بوی خوینا پیشمرگا ده شهید نمو ممکنه به تر انگیجی ایدی پیشمرگا جوا حریما وکشت او بخوینا خمساندیا عربی مایا خلقه کی چاوه خلی گز نه ایرو نجاری مجبوری پیشمرگا بون دو پیشمرگا عریکار گئے و اگر اون ببینن جی پیشمرگا او خاله گوجوار هاتنا دانی فلان خاله انہیں راوستن این ویکے بکن و جه زیدتر چاوه ما عربی کسی دنینا لقد نممکن جی ام چاوه خواب بگرن گو خلطک عربی ما جمبستنه ایلو بخوینا شهید کردستانه ام آخاتی افطاندن نممکنه بتاوی ایدی ام آخ وگه سلوریا هنگدی بریز کامیران دنا پیر سرک وزیر حریم کردستان نیچیروان بارزانی را گیاند اوان نخوازن در بازی ناو باجار موصولی ببن الجبر که اوان نخوازن موصولی شرکی عشیرتی یانجی تایفی چه ببه کرم خواه مجاریش مر رونی بکه بله راستا الهفكرين أواجو بالتاني لشكري عراقي درباسي و هذي ديجا ترور أو بالتاني درباسي وأسايش درباسي باجر بي نحشدا شعبي شو حشدا شعبي قال لك خطر هاي درباسي او جی بریاره درباس نبه هر وحال هم کرنا جی پیشمرگه جی درباس نبن که او که پیشمرگه و درباس بنا شرعنا بازار آواجی بی نباستی او جی نشره کی حسانیه پیشمرگه در دور موصل همو پاکش که صافی کریا بازار و پیشمرگه درباسی نبن بریز کامیران دست اپراسیون موصولی دا حتی نه هیزین پیشمرگه دست دانین سرگل گندان که ایدید بیم کنترولوان دانه او دیسا چند گندات نرزگار کرن ایرو دنی البته زانیم او خالج پیشمرگه را حاطنا دست نشان کرن جهانور و راوستانا نزدیکی موصل گلک 7 کیلومتر 4 کیلومتر نزدیکی موصلن لی اوا يعني ميسيون او حتى بيليا جيزه بتر ناچن نارا وستانه وقت كرن كري خندق اچيت كن فاتش دكن او گنده جو كتنا دسوادا جلك بمبا او تدعنا جلك جروبي بن عربي داعش وانا ترس جواها الحمو يعني وقت استني حتى جو علي گندك داعش باغو لي جلك بمبا هري جاجانا جروبي بدزيه جو بخندق وادا بن عربي هیچی اکتیو می‌نیم. دیت نوع دایشی چوا برخوردان خود کن. هرچی قاصدین پیشمرگه و ارتش عراقی نزدیک موصل دبن مورال وان چوا نگلو. اونا چوا برخوردان خود کن. والله جه يعني جه برخورد دين جه زود بردن بازده. حتی این خبرتين بجنابه موصل جي دست بكرنا بازده. لشروي بريش يعني خلق كيواي او هاي هناك زيت هاي تولي خو كرنا لو كوا شرفانيا ويجوج جتشانيا تين عم كيف كودري تين يعني او بعثي كلمن ايديولوجي او دنا وضع يعني شرفاني واجنا وكهذا حتى جوابي يعني مين البشوات هالبجاتنا قديمه يعني تصميم بنا خبر جمرتي مورالي وانا قلتي بلندا جهاجي خلق كيواي بروفيشنال هيا نكي البخود دبر شنگولجی تکبی مود سچلی یعنی چی با پرزدکم زانی هلانی نا طول شنگولج بکردان و پرسا رومتیه و پرسا شرفیه پرسا مرواییه بدهان گورستان کمکوژی ین ازدین شنگولی هاتن دیتن و فکر وی چوا به پیش روز شنگولی و پرسا ستاتو وی چوا به یعنی به تکا پارتین حریم کردستان دوی پرسیدا یعنی نیری نوان وی چوا به یعنی شنگالی منه بریم که دلکی کرد وجدان مدد دل مدد زیرو کامدا زحمت جی او بریم زود خوا گرینی لی دو ناد لی ام پیشرو جهواد شنگال روزگار ده شنگال دمینه دباوی آمده و گلک جی لور برتر سے بلنجی بحث بکن پیشرو جا شنگالی لی خلق شنگالی تعیین بکن نکسکی دی نه مرکز نه حتی اگر امبیجن حریما کردستان بخوازن
پارێزگا هەکە بسەری خۆ بسەر کوردستان ببێ ئەو بریارە وایە دخوازم بسەری خۆ بن دخوازم چلو بن ئەر گۆمانامە و ئەز باش پێ باوەرنجی خەلکێ شنگالێ خەلکی مەی کوردن ئیزیدی چاوا دزانن چلۆش خۆرە باش بینن گەرەکە ڕێزگرتن وێ بریاوە ڕێزپاندن و دەستێوەردانە و هێزێ دی تێدە نەبێ تایبەت ئەم بێژن پێکاکێ لێ دەرێ ئەز هەبووناوانە شاش بینن ئەونا کوردستان عراقیە کە ئیشێوالورنینە گەرەکە ئەگەر هاتە بن ئالیکار بن جێپێدەیەدی ئالیکاری خۆحافیزەکێ لێ بکەن و حتا وەختی ڕزگار توانەتی ڕزگار بێت دەستێوەردانی کەسی دوێن نەبن ئەو پارچێک کوردستان عراقی حکوومەتەکەوێ هەیە ئەو خەلکێ شنگالێ ڕێفەران بەوەکێ چێتکن لە هەمدوو بکن چاوا بکن بریارە خۆ چلۆ بستێنن ئەم هەموو ڕێزگرتنێ وێ بریارێ بکن وەک 30,000 ژنێ ئیزیدی دەستی داعشی دانن هەنێک دەبێن مووسڵینە هەنێک دەبێن ڕێقاینە ئاگاداری هەیە باڵێ مخابن ئاگاداریێمە باش نین لێ کۆمیتێ پەیچوونێ هەنا ئەم هەموو زانن هەنێک بپەرە هاتنە ڕزگارکردن هەنێک عەشیرە هەنێک یعنی بە هەر ئەوای لە پەیچوونێک پەی وایە هەر کەچێکەمە بنار دەستێوادا برینەکە کوورەوەکەم گوتی نزانن کیلک و دەرەیە هەنێک دەژن ڕقایە هەنێک دەژن مووسڵێنەکی ینی هەر کەسێکی تشتێکی دەژێ سەدی فلان کەس فلان دەبرەیە ئەو ئاگاهیên بەردەست بینن لە پەیچوونێک هەیە و ئەبزانم ینی خەلکێک هەیە لە پەیزێ مەسەلێ بچێ کارێ وا ئەوە مووسڵ یەکش وان پارێزگایên Iraqê ku taybetmendiya xwe heye ew ku li Mosulê heye parêzgehê dintineyê yê Iraqê gelek pisporên siyasî dibêjin bu ji ber vê taybetmendiya nava 5 salên borî da bi dehan hevketinên mezin hebûne arîşeyên mezin hebûne û xelkên wê koçber bûne û gelek kol û êş dîtine û bi hesabildana vê taybetmendiyê dibên piştî nemana Daişê dibê projeyek hebe bû parastina xelkê Mosulê bi nêrîna we çi projeyê dibe gerek bêkirin ji bo van miletan mileteke ji van rêyek Mosulê dimînin محمود زانن بری ام زان ام هرمکا پر نتویا پر مذهبا پر اولا اون کنفلیکت به هزار سالان لیده هنا بله از ندوی باوری دما بو مرو هنا پروژه کی بیجه روجادی او پروژه وی پیک ما فی واقع دوی منگه ام پروسیسا لی حمولی گرینتر پروسیس خورد کرنا دموکراتیتی خورد کرنا فهم کرنا قبول کرنا یه هم بر دواره دستوری دا او ما فرنا چسباندن مثلا وكم نقولي هرمك بو إيديا هذا حتى أوتونوم بشو مشكلة هي بالنسبة زي هرمك أوتونوم هذا جبوي خاطري عاشوري سريان كلدان هذا شيء أولي يعني أبنا إما يبو أم كتنا بندست مبصدي صلاة بندستي بيتيا قد ممكن الكرد عين سياسة الهمبر ملطة جدي نتوكي دي يعني أولا كدي برواجي هنا أزبيرما او ما دواره دستوری دورنه چسباندن لسر عرضه پراکتیک وری پاراستن جیانا قبول کردن این مقابل از کلتور پیش دوره دان و از باورم ایدی هرم هموجی وسطان اجوا کنفلیکتا اجوا دربدربونا اجوا یعنی ایدی گایا قوناغه کی دو خلق بالهمدورونه و همدو قبول بکن و ما في همدو قبول بکن و ارکی همدو جیزانبن از دویر انگیلت نزن به تایبت دستور دا المسئله انا ورنا تثبیت کرن و اگر نونتی اوابه دلدور که بلند بده اگر بخوازن اوتونوم بنو کم گوتی خب اداره بکن بچه اوایی به این باوریم دا او قرار بدن نكسج الوافرز كي بيجي بيولا ابشترى باشا وابشترى نباشا ملتي ما يزيد شلو تخوازي كرم كنا مي وكوكن خريستيان شلو تخوازي كرم كنا نلوكن ما ام بيجي والله ابجورى باشا شهر موصلي ويتشي قصي بكشينه يعني موصل شغلي كان معايا بلي لشري داعش ويدوم بك يعني نظرا موصل ورقة سوريا وانا زحمة امرو بيجي لصالد يعني نكي مثال كده بريس كاميران درقا بيورا يريشل سر كركوكي شالي دايشي و تو چت کاری بیجی اف چه قومی اف چه بو دمو شهر اپراسیون رزگار کردن موصلی دست بو و کرکوکی جی یریش چه بو و هنک دبیجن وکی معنی و یریش یا سیاسی بو و دبین دست ایرانی تده بیا هون چه و پید زانن دست که تده گلک سپیکلاسیون تده انا گلک براوجی تده انا برکت گو هنکا بزانبون او کرنا دباولیام بیا گرین بشره کرکوکی دا بتشتن علي داعش خواست
هنكي شر الموصل سبكتر بدل سروانا بله يعني خصن مورال خلقي خوش بلند بكم او عليكي وانا علي بدوا بيجومان ضعيفيك او لكاريه وهذا لكركوب حتى كان صغيرا بله درباس بالماضي يا سياسي مثلا بنابرا او بنابري دوتين بواج مارك نظام دنا وادجي خلق بدرباس بدي او جي راسي مشكله انسانيه تبي تشينا में بنابر بين مشكله تبي برا بين جي زي رنگي انا او جي اشتغال درتخي وكم قلتي جاي داعش وخص نكي مورال خو باش بكي وسر مسلم بكي جاي بوجي دي امغلكي دالي او لكاريه دا جارو باشتر من مثلا بنابر دجي دي ام زانبو تعامل كيف تشت كوري بيجي درق رافش روجوي كردستاني بخارن يعني نا روشا كردستان سوريا ام وكو انجومن بن فشارة بيدا وبسلاطة قليلو هاي يا دي فاكتو ام يعني نها مثلا نزيكي كل حوالي ما بحبسادة هاي روشكا قلق نقشة دنا وكا انجومن وبيدا دا دروشكا ولو دا بيقو مان يحكس في دي بكي جوار ناكوكيين دنا بكردادا جبرويجي يعني يا هل جرينج بالنسبة كردا اللي فكرت زي مثلا ده شيء بتعيبت جعليه بيدها ببرج ما بيجين جبوي شل حوالي انجمن ايدو حفصيدنا دعوة سركردا جبوي لسر على كردي بالليسان الخاين جبوي يعني جناب سلوكي جو انسانكي حتى اشتري جبوي كردستان سوريا وحتى ايكاريا واجكيا قوتني مشيرين او شريل تكرم جبوي ايريشي بیروی مدکن جبوی چه بیروی مد شوپن جبوی چه سروکی انجمن آین دروی سینور گرنه به چنابت وگره کردستان سوریا جبوی چه ناهلن پیشمرگی مای گو ایو شرط کند مسئله پیشمرگی کردستان سوریا نه انجمننا ناهلن او پیشمرگی وگرنا کردستان سوریا برلمانی بکن او کن اف ترسم مریض و امورین بیجن ولا العفرین تركيا بومباردمان كر يعني صباحي بيشروجي تشيلو يعني رقا تشيلو دي يعني مالا خوا وألف وظيفة وايا أريدو يدو تعديدكم وظيفة وايا الخوضاء كيشيبكم دا أم كارفن براستي برغانيا جي خوضكم دوي بيقومان الحاكمة فرديد خوشيبو بي هندي الظاهر راكم كس كاربي فيديش غير شعب راستی تشتكي عجيبة روجاوي يريشن دويش السركردان هر خطر دبارو ويدامي عفرين بر يريش هزن تركيا هر دواري باكوري كردستاني مترسية الشعر وبيبچون هيد نوبرا هزن ترك و بارتي PKK كاسين كردين برچاف دقرن ايراني جي خورتد متين دردكرن و هين جي كرد بهفت كيفن باوريت هي الدمو ديروكي كرد حمو برجيواندي خوين شخصي بارتي و ايديولوجي بدن آليكي او ببنجيك بريس كاميران اگر كرد بهف رزبان نبينن ديروكي دا تيگوتن 7 سال جاره که اف شانس چید به دا شانس هیه شانس آوا کردن کردستان که سربخوا هریم کردستانی باشوری کردستانی دبیم وی شانسیش دست خبر ندن و ببینه یک اگر کرد پیورو زمان نبینن دولتی وک روسیا امریکا دولت اروپا تجارش بفهم نکن بله این وقت گفتی برای که جیم او تشتغلان مخابن ام تشتغلتی کردن چند بنگهه انا بنگه جه ایدئولوژیا يعني فهذا بيخصني بيكاكيا برشار كي بيكاكي بري خد به هاتشتي برشار كي نا ريغبريه كي ماشين يعني ايرو كوسريا ديمقراطيك ومتهو ديمقراطيك او غوتني انا حمو براسي نه تاعنا سرو كي بيكاكي نا جو بيولوجي كبير انجيتن لكورسانا سوريا بيكتن اروها كل سوريا بكنا خدمتها ايديولوجيا بيكاكي ني برجونديه التعدية مننا تكلي واحد لجيتي هالبن مشكلة مننا وكا كردستانيات مشكلة ويا بس توريت برجواندية يعني بري كردا بكردستان سوريا بدأت تشتكي قلنا برجواندية واحدة بن جبر برجواندية ريختنا كردستاني أنا شاشيكا لازم أم هر جهكي هر مكخوا أم زانب إنشاوا فداوید کودیا گرک بکره دوست بی گرک بکره دشمن بی وی منطقی ام برای خود بده لذا علی جی ایدئولوژیا دونا هلی ام بگنا علی جی سیاسیه وکم دوتی ام برجواندی خلقی گو ام نزیکی وانا ام تیجان بلوکه دنا هنجمات بلوکا امریکی دنا هنجمات بلوکا روسی دنا هنجمات بلوکا يعني اجي تاثيرات خود دي ام چه بیجن ناده ام وکبه
تبريره كي بكن يعني خوش بكن والله تمام مو لازم قبول بكن لا بروواجي لنا از بترما بتاريخ كردادا وك فرسندا جو إلو هاتي بردستوا تجارة نبيا الفرسند ليش دسته مچه هجر ام لكاربن برجوندي خود بارزن دم سياسة وإيديولوجيا وواجهلو كيلو بردن ام حمو هيتي نافتي نورمالا هيتي جمال كبير يخصنا هذا الجماعة السياسية لنجمع فيما ام ببرجوندي ملطي خود بليجن نجمع فيما هجام بليجن جلسة الملط لعنة المدينة بيشتغلوا قيادة بكردستان سوريا كي غلط بكي في دانستاندنا في أنجمن إلى سراس بكي يانا ونا بريل تحريكة كمغنا گلک سپاس از گوتنی وار رازی من بریز کامران هر تشنش معرفت کردا فرست کردان و گریدای اگر کردن باشور با کورو جوا و رجلات ببن یک دیپلماسی وان یک رنگی یک دنگی هبه و مجیه که نتوی آوا بکند بید دیپلماسی خدا گاوین راست باویجن افرسنده که گلک باش به او اگر سابو امیر بگیجنه درجه که امیر بگیجنه هیلانه کی بریز کامران هجو گلک سپاس بو هفیوین و مه ایروین بو برسیوین تی بالکش و گلک سپاس بو کتا درفت دید ایرو توادی خدامه اجی جوارا سرکفتن مزند خوازم از سیاستكم رجعتكم سرچاوة دلت خير گدارین عزیز میوانی برنامه جواک و سیاست یا رادیو ریتزه سیاست مدار اندامی پولیت بروی پارتی دموکراتیک یا سوری و برپرسی اوفیس پیوندین دروا یا انجمن اجتماعی کردیل سوری و هروا برپرسی رخصتن پارتی دموکراتیک سوری اروپای بریس کامیران هاجوش بجاری هولیری سرخطا تلفنی بود. آمده کار او ریوه برو برنامه بیلاس ترکیه جارك دن هكتياتي دي سال سروي نوو نشاني امي راستي هبين هونجي راديو دارين دلال حتاني برنامه كنو وميوانا كنو بمين نوو خير وخشيدا